Gaya, bos ini madan. Pakai kapal.
manen angge geria Kediri Banjar Selapekan susut Bangli ngaturang suksema ring sepegrauh iratu sareng sami rikalaning titiang wendalan karya pelebon ide betara lepas taler titiang nenten surut-surut dunas gang pengampura menawita ring sejeroning penyangran titiang iriki ring gria wenten sani nenten manut banget titiang lunas gang pengampura taler ring keraman titiang iriki ring Banjar Selat selaturnya nih titiang mempinunas ring sejeroning karya plebon hidup betara sarang sami tunas titiang pengenas titi ida dani mangnane ring sejeroning karya persida memargi antar lan labda karya mengawalkan diri di dalam medal rintangan gedung dalam itu Pranis Tributo medal dalam tangan gedung jadi bangku lebih dikit kita balik gede ini cerita Sri pengayah ye seketika suci saban boleh sami amlangan ye ye alonan ye sami taler manglawenten sampun munut titiang lunas ring ide jepunggus nyaman Kediri nih mangna ngetangan tirta nggih niki mah bargi ampun renan nggih talar ke pepaskuan titiang lunas ring pengayah istri Nggih, memargi pun anak-anak, memargi. Boleh tepungnya. Jangan tak
Aduh, Bapak ini saya itu berada. Sambut cuma wis tenda dan kader balik medan. Male lepas deh, sami lepas. Nika wenden 100 burung. Nggih, lurus lepas sami. Ampun dahat niki. Sanai boleh hamongan jadi pacang donan di dokter lepas yang lunas. Mari jebos nggih, duaning panatan kaping kalih niki jadi pacang wenden sesolan saking prestasi sapunika. Duaning sapunika di jam lunas ring sisi tangin pun. Sip. Ratu Prana Giri Satria, Tunas Sejak Tendun, kesarengin, utawi keiring oleh Pergina Dwi. Tidak lunas ring sekegong, sekebelanyur, bangda menang demun. Puniki wenten tarian. Aturin semetone, seke angklung, saking keduran, buleleng, kangkan besanakan luwun, melarian luwun abuh.
Kijang lunas, Sane ngapih
Senjata puniki mangga alon-alon santukan mangan pisang puniki pusaka dia mau didim saya. Durusang, Riko Wendan papan, ring beten traktak. Udah niki. Mesin traktak, ampunan kerasana ngedang jeruk. Puri Kaharibun, Ratu Lingse Puri Ageng Bangli.
Tigasan saperadak toyo anyar kum-kuman inayang nawakang ngajebok. Ratu penemukannya toyo penema akhirnya emak dumuni do wau silamin kuningan di dawa. Bacaan biasanya. Sampun sami sampun. Duane ngide anak duwene bacang nikel. Oh nggih. Wala, pakulun ke walang hidup wadanda. Dasa bayu dasa guna luwering sironeng pemargi aja-aja gelap pisan rekalan yang itu ngemargi. Tapi dia balik. Duen berling seres ane wenten neng gerio seluwering Wantah nuntun
Marvin Ide jagi jujur sunioleke alam suci moksa utawi swarga leke. Kirang langkun ayayan duwene Nunas Agung Pangampura pinaka wasane ngatur sinep titiang antuk pramosanti. Om Santi 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 Om. Sampun penunggaran dengan daya tekan nah ada daya nih ambil jebos angenane ambil angenane jebos mana tulang selaka meriki pajang membasmi redaya bos nih madan redaya angenan Bandung Jangan pakai keliki ring lembu Kalau bisa di ring ngaji tukang lembu sekian kapal